Union Home Minister pu Amit Shah an Aizol khopui laili atanga zo khosanga Assam Rifles anin son tur chu Aizol mai ni lo Mizoram tan mason na bung thar ani thu asoi Union Home Minister Shat pui na in vo in khan Aizol khopui laili a Assam Rifles ram Mizoram Sorkar ku tahlan na le map in khleng ton na chu khatla a 23 sector Assam Rifles headquarters a Chonu dar thum le achan ve khan nei ani a heta hian Mizoram Sorkar ayo in GAD Secretary Puvanlal din fan a yin zo khosanga Assam Rifles omna tur ram map chu 23 sector Assam Rifles DIG Brigadier Girish Upadhyaya ne na ahlana hetiang bokhian Assam Rifles ayo in 23 sector Assam Rifles DIG Brigadier Girish Upadhyaya an Aizol khopui chunga Assam Rifles ram chu Mizoram Sorkar kuta ahlana ni clear tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sang na sang ber kalhan buk chewani ole voin hi march ni som panga sang ni le som ni panga in rin ni ania voin ni akhan in Mizoram Sorkar ne na Assam Rifle chuan anram anhlan filta ani ti country a hi Sorkar mola na poimo tak le bung thar kaina ania Aizola Assam Rifles ram Mizoram Sorkar ne na hlan hun mang turin Union Home Minister Amit Shah chuan Mizoram aron thleng ve tangal boka Union Home Minister hi voin chun dar khat le chan ve khan lengpui airport lo thlengin Mizoram Sorkar mi poimo ten an lo muaka hemi nu hian 23 sector Assam Rifles khatla a Aizol khopui leilia Assam Rifles ram chu Mizoram Sorkar ne na hlan hun ahman puita ani Ole tuna chuan Ministry of Information and Broadcasting Government of India All India Radio News Press Information Bureau tu chua hi kan ngai kha hodon ani Union Home Minister Amit Shah an Aizol khopui atanga zo kusanga Assam Rifles in son tur chu Sorkar lai puin Mizoram mi pui anga ilhuzia tilan na ani ati pu Amit Shah hian voin khan Assam Rifles mun 23 sector khatla Aizol khopui atanga Assam Rifles zo kusanga anin son tur pola hun buat sayaman puya he huna hian thu suin Union Home Minister chuan Aizol Mizoram leilungin azir lo wangin mun tam taka indal aum thina khopui zona tur awan laya Assam Rifles anin son tur chu lomomati thu suin Mizomi puite du dan atakin thleng atia kum sang khazaria somku atanga AR anom atanga tundin mun ngai to chuan hetianga mason lian tham alom ngai lo ti soin Prime Minister Narendra Modi kai shuai Sorkarin marchami puite angai sakzia atilangani ati Union Home Minister chuan marchak state chu ramchu mundang tinen thlunzoma ti mason chuan tum berani atia remnele muanna athen theinan Modi kai shuain theitop achu ati asoibok Chief Minister Pulal Duoma Point he huna hian thu sein Assam Rifles in Mizoram kuta an mun pui an hlan chu Mizoram tana hun chin chi tlak takani atia Union Home Minister Amit Shah an aron man pui chu lomomati thu sein Assam Rifles te chuan Aizol khopui chu asan ma se Mizoram Sorkarin angai sak chunjom zel don atia Assam Rifles te chu state chunga remnele muanna aom theinana an nathon threng ti soin an state chunga chengtenen in rim taka an state chunga chengtenen in rim taka anom thei wangin lomomati thu soibok voina hun mana hian Assam Rifles in Aizol khopui chunga tanga an chuasan turmap in thleng tonania Assam Rifles ayo in Lieutenant General Vikas Lakhera le Mizoram Sorkar ayo in Puvanlal dinafanai Commissioner and Secretary ten anin thleng tonani Assam Rifles zo kusanga in son tur chungchang hi nikum October ni somni pathum khan Mizoram Sorkar le Assam Rifles ayo 10 New Delhi Mizoram House in remna anjiak towa he in remna hian Assam Rifles te chuan lamol le chevela Assam Rifles mun Unit Hospital Lodge House Quarter Guard le mun rang an chu sananga heti lai Assam Rifles 23 sector headquarters khatla ami le DIG Chenna Ras Bhavan Bulmi chu an chuasan don lawani Aizol khopui atanga Assam Rifles zo kasanga son chungchang hi kumsanga zakwa somre pariata pulal denga kai shroi MNF Sorkar lai atanga in chan ania kumsang ni sompakwa khan Union Home Ministry chuan Assam Rifles te chu zo kasanga in son turin thu lo petoa
hei hi harsan sang sang Assam Rifles lamin an soya wangin ti khotlai ania hemi nu hian hmalakna sang sang kalpui ni in kumsang ni somni patum khan Union Home Minister Amit Shah chuan Assam Rifles zokusang complex chu alo hong to ani ole khati zong kha PIB tu chua kan ngai thlak te chuan nia engpo chuni se kumsang ni somni patuma khanin Union Home Minister Amit Shah hianin Assam Rifles zokusang complex kha alo hong to kha ania ka kan na shevekin karinga khati hunlaya khanin Assam Rifles te khan an hun kha an chuasan mizoram mi puiten kan beisia kan lo ring thupa tin minister teng te po an tong chuka khati hunlai kha MNF Sorkar ministry ne hnuai ania chief minister pujoram thanga po in an chuatu thu kha aron soi kha ania zoram mi puiten nga hlel taka kan lo thli thuap lain an chual thei ta siram kha ania engpo chuni se anni po kha ande mum chuang wa anti theyang ang ti patop chu in an tum ve reng ani chutiang chuan ZPM Sorkar point tiang hian an ron tum chhota ania ti chuan hei a hlotlin na mel kan lo muta a zoram mi puite tuma party ang zonga hmalakna chungchang engma soilovin ilong tlang ta ila pia kha kan chenelina kan du tu sam ber chu ania apanina tan chuan DD News mizoram hi kan ngai thale anga tunai lo ngai khanga lang o Union Home Minister hi voin chanudal khatle chanbe khan lengpui airport lo thlengin Mizoram Sorkar mi poimo ten an lo moka hemi nu hian 23 sector Assam Rifles khatla aizol kho poilai lia Assam Rifles ram chu Mizoram Sorkar hena hlanna hun aman pui ani he huna hian chief minister pulal du oma chuan thu soin aizol atanga zo ko sanga Assam Rifles in son hun chu hun poimo takani thu soin he hun hlotlin chan chu Sorkar piangin theitop chua man lo la na ra ani thu soya ram chung ven himna konga mel lungpoimo ani thu soin he hun ti hlotling tura Union Home Minister Amit Shah malana chu chuan omati thu asoyani hemi nu hian Mizoram Sorkar ayo in puwanlal din afanai Commissioner and Secretary GAD le Assam Rifles ayo in Lieutenant General Vikas Lakera Assam Rifles DG10 lamual le achevel ram Mizoram kuta hlanna le Assam Rifles nena zoko sang ram hlanna neyani Union Home Minister Amit Shah chuan voin program chu Assam Rifles camp son na hun mai nilawin hun local jail tura Mizoram ta na hun poimo tak ani thu soya tun chuma Assam Rifles in son chuana hun hi tun chuma Assam Rifles in son chuana hun hi India Sorkar in Mizoram mi puite angai poimo zia ti ilan nale Mizoram mason atana Sorkar lai pui in pekna ani thu asoya Sorkar lai puin Mizoram le Marchak state te theina hriain in fiamna le tourism lama theitop chu puyatum thu soya Sorkar lai puin Mizoram tana ana tho to sang sang te ta langin Mizoram tana Sorkar lai pui ma chop sang sang cheng voi bel si sang ni zanga national highway siamna tur tran ani don thu te aizol tu kolosi pan na kong cheng voi bel chi sang ka sari somli se na tur te aizol tu tuipang kong national highway cheng voi bel chi sang ka zaruk se na tur te Mizoram mun sang sanga bang buling road siamna tur cheng voi bel chi chuang se na tur te ata langa Mizoram chu mun ral mo le ramoi tak ani zel theina tura adu sak thu le chu Prime Minister Narendra Modi point amathlir ani thu soi Union Home Minister Amit Shah hian voin tla hian Raj Bhavan pan le ngalin zankhat ariakanga naktu khian lengpui airport atangin Assam apan le ang ole khati zong kha ania clear tu le ngai thatu zong ten hei vo India chuan Assam Rifles te chu an lo in son chuak tak tak theita hemi chungchang a hianin ngai dan sang kan nein karinga engpo chuni se tun Sorkar chau ni lo Sorkar na lo siam to zong tena ma an la na ani ti hriain comment section lama te khoi takin kan mudan le kan ngai dan te ron tar lang le clear tur chewin in khongai na karon ngen chewani